vaqt. Bir do'stim bo'yicha, ming do'stim bo'yicha. Arena. Kemal do'stimiz haqida va do'stlik sayfa. Do'stlarni baydarda dushman kundaga aytadi. Agash tamir bermoqda. Adam jon do'st ajabni do'st badan. Do'st tabiiy uchun. Ay, deb qarayman. Aytib bo'lib joylarni bosqish. Ha? Tamam. Ha? Olma esimizden çıkıp etti. Ben Kamila'nı da var ya, ben Kamila. Kamila, bu ne kötü olsun? Konuş. Onun bizim taqiribga байланысты екі мәтін беріледі. Сол мәтін бойынша біз жағдаяттан шығуымыз керек, иә? Сол Birde olay mektubu gelir yapmanda yağmur yağdı. Dananın üstünde parça var edi. Alıp oda koyduğum ana bozdu. Kulasını şişeyle müstüge yağmur dedi boda. Şişe almayın üstüne üstüne olazı dedi dana. Deneyde bir yere kayan vardı. Dananın üstüne kopya sen neye mamanda istiyorsun? Neye boy? İgön böyle kimin ne biliyor? Dananın parça al bence koyduğum bana boda dedi boda. İgön bir Kulaçta жаңбыр ауып нетіне бар. Сендердің достарың алғашқы жаңбыр жауғанша ана екен қолымда деді мұғалім. Я енді Дана мен Ботаның орнында болсам, естен ретінде осы жағдаяттан қалай шығар едік? Кәдімгі енді біз керісінше орындаймыз, иә? Дана мен Бота мектепке келе жатты, иә? Даусымыз шығарайықшы. Жаңбыр жауып кетті. Жаңбырдан қалай қорғанымда қандай дәуіт құлашты бірге менің үстімде қана болды.